welcome back to my channel. Mga Anisha bakani di channel jangan Anisha kasih vlog. But minta kasih wana special cepi dah kisah. Hoi dah kisah. Tekan Islam Shika par. Let's get started. Te pekini kisah yang ada bulu barok pekini so nyam tra bipang berpahek ha. Natau so cream. But kini so pol hani ada pot lupa barok. And kini so kiwi. But hangi so but so watermelon. Di kampas langsung ke pot. Let's get started. Di ini sedang na so grapes na marbau di pestang bat ubang ngasih kembang ba di page 2. Betiang ha. So, kiwi. Betiang ao ni. Biasa ni so chính thiang tê. So apple. Kalau ada pot lupa ni, page 2. Bang ha. Watermelon. Kumbang watermelon siya jing bun ombat hakatiang. Tiyan simbiang suwe. Lại là cái dòng. So nyam tra. Thiang hao so. Thiang hao nu so am but das ha. Thì next nga chim đậu so per Dong im khendian tang bau bang bang ka tia so ba sau ni. Sopel
Berot sekali na. So ang balik yang kam od news nam tang bau snap ngala sat khuj ba bat ngala ai dek sai bakin khuj no kitu jebo. Tiam dan problem issue ana baham ru. Berok kita orang apa komen sebab beli Anisha fi coban bang fi kem tat keti fi bun sin gi orang ta tang bang an coba tai lupai fi ngala ada tat shaki keti ngala tat bah ban ngan sabam kini mdei bang shubam persha te wanam su baklai kita berok coba tai lupa am ta singi fi tiang ha barok ani sok iba tiang sudah barok hi tiang ha barok sok hi tiang ani yung best
ngau nè. Chinh thiang ni ru. Nhiều sọ kia vi ấm. Tăng sư bố sinh tơ là hi. Chinh băng.
friends, welcome back to tusuk bangaba mentang ladam bat ngani tuok fi ngala kedang sok sha ngala ada kedang sok sha ta kasngi naman ngala bam ti sok bro bat kilong ki bang ki batiang ro hi kata bat ki basyam ro hi kata te ke video jangan pemtas ni kalau tangkat ni ada fi internet semua ban like bat share lan ki para jong pi bat wanam klik subscribe di channel jangan bat wanam klik ru ban klik ni bell icon nang bakal ni kedua video jangan bat mai kat pai di kau pi dan kasih tangkat ni hi saya kenduk yang pi ha next video see ya.